smo svjedoci sada je da to crkva želi da vodi državu i da deli lekcije, da drži pridike kako se vodi država i da prosto se upetljava u stvari koje nisu njene. I u tom smislu, da li je to dozvoljeno podržavati? Evo vi sad kažete, verujem da sam vas pitala tada, pre 2 godine, podržavate Tadića, da biste vi rekli ne, ali sad kažete da. Ne, ja bi pre 2 godine rekao da. I ja sam takav u tom pogledu, ali to je, ja se tada govorim kao čovjek i građanin u smislu podržava. Ali kao vladika, mislim, uvijek gledam da budem korektan prema tim ljudima koji su na vlasti, zato što je to jako teško biti na prvom mjestu. Međutim, Tadića sam pomenuo namjerno, zato što ja duboko vjerujem da je Tadić potpisao ovo što su ovi ljudi potpisali. Ma šta ovo to bilo, on bi visio na terazijama od srpskog naroda. Da li je taj Brisel tako bistar da je to procijenio dobro, pa su onda rekli ne, nećeš ti to potpisati, nego ćemo naći neke ljude koji neće visiti na terazijama. To sad ostaje stvar da ljudi procijene i tako dalje. Ja sad ne branim Tadića, ne mislim ja da je on bio neki nevjerovatni političar, ali znam zašto sam ja njega podržavao, da to objasnim. Zato što sam ja Srbin koji živi izvan Srbije, u tom takozvanom regionu, i znam da je on imao sluha za taj region. Možda je imao više sluha, s obzirom i da je porijeklom, ne znam, iz Pive, rodio se u Sarajevu. Možda čak više i sluha nego za samo to Kosovo. Kao što neki ljudi imaju više sluga za Kosovo, manje za taj region. Ali meni se činilo da je on bio stekao jedan vrlo lijep ugled u tom regionalnom smislu, koji mi sad uopšte nemamo, kao kad kaže mi, mislim na državu Srbiju. A kako nemamo, zar nije više posete nego ikad? Pa da, ali se ne posjećuju Srbi. Kad se ode na Cetinje, onda se ne podsjeti Cetinski manastir. Kad se ode u Zagreb, onda se ne sretne sa Srbima. Što, na primjer, Ivi Josipoviću ne bi na kraj pameti bilo kad dođe u Srbiju da ne posjeti Hrvate, niti da dođe u Sarajevo pa da ne posjeti kardinale ili Srbe. Kako to razumete? Pa to razumijem kao što sam rekao malo pre, ja, prosti, obični dijak Grigorije, kao taj diktat iz Brisela koji kaže sad ćete vi da se ponašate vi, čuvene patriote, najbolji na svijetu, Srbi, junaci kakvi se nisu kazali, sad ćete da pokažete ono što ni Sonja Biserko i Vesna Pešić nisu pokazivale. U tom pogledu prema Srbima koji su još uvijek drčni, što bi rekli, u ovom prostoru. A kad ste sad pomenuli da ste podržavali Tadića zato što ste vi Srbin koji živi na onoj strani, sad moram da vas pitam, prvo je bilo uzbuna oko izjave sadašnjeg predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, koji je rekao da su za njega Srbi u Republici Srpskoj Bosanci, a onda je usledila vaša koja je, čini mi se, izazvala još veću uzbunu, da ste rekli da su Srbi u Bosni i Hercegovini najbolji Srbi koji žive na svijetu iz bivše Jugoslavije, da su baš tamo najbolji Srbi sa teritorije bivše Jugoslavije. Da. Pa hajte vidimo jedno i drugo. Možemo reći, evo, ja inače, kako bi rekli, nasuprot tome što sam podržavao Borisa Tadića, ničim i ni u čemu ne podržavam Tomislava Nikolića, ali možemo reći da je njegova izjava jako nesrećna, odnosno nadam se da je nesrećna i tužna i jako je loše shvaćena tamo. Moja izjava je bila u nekom drugom kontekstu, pa sam ja to rekao onako kao a u kom kontekstu je bila vaša? Ja sam pričao o Milanskom ediktu negdje. I onda su me usput to pisali i ja sam rekao jednu stvar, ali za današnje ljude i novine najvažniji kakav je naslov. Naslov je bio Srbi su najbolji u Bosni i Hercegovini.
A u stvari ja sam rekao u pogledu očuvanja identiteta trenutno. Srbi su platili u Bosni i Hercegovini ogromnu cijenu. I ta cijena je plaćena ljudskim životima i krvlju samo zato da bi se mogli zvati Srbi. Ne poričući to da su iz Bosne i iz Hercegovine i iz svakog kraja, kao što bi neki Šumadinac dao i za Srbiju i za Šumadiju život, ako bi mu bio to pitanje života. I htio sam to da naglasim. A onda su ljudi rekli, vidi, oni nas dijele i tako dalje. I meni bilo žao, ali sam navikao na te stvari. Međutim, što bi rekao narod u Hercegovini, koji je ozbiljan narod, stari narod, a po Miloradu Ekmečiću Srbi su stvarno najduže i najstariji Srbi su živjeli na prostorima današnje Bosne i Hercegovine. Izvinjavam se. Ali kad ste već sad pomenuli novine, kad ste rekli njima su najvažniji naslovi, znači novine su danima pisale oko toga da je na saboru sinoda ili već nečemu, da je bio taj čuveni, kako su novine pisale u naslovima, skandal gde je vama Irina i Bački izjavio saučešće što je Tadić izgubio, a da ste vi rekli, pa dobro, ja tebi nisam izjavljivao saučešće kad je Mira Marković izgubila. Je to tačno bilo? Da li u crkvi postoji? Da li je bilo jasno da je Irina i Bački za Tomislava Nikolića, a vi za Boris Tadića? Je to jasno ko dan bilo? Ma nije. Nego? Nije. Bilo je jasno da sam ja za Borisa Tadića, a Irine je isto malo intenzivnije od mene se družio sa Borisom Tadićem u vrijeme Borisove vladavine i to kao član sinode, kao vladika, završavajući te razne poslove. I bio je jako cijenjen. Cijenjeniji je on bio od Borisa Tadića nego ja. I to sigurno znam. I od samog Borisa i od ljudi oko Borisa. On je rekao, ipak je Grigorije mlad, lud i tako dalje. I naravno Irina i vladika Bački ima veliki ugled, veliki lijep imidž u našem narodu. A on to kad je rekao, to se on šalio, želeći mene da tako... Jer sam ja tamo govorio nešto na ručku nekom kako nešto pobjedio Đoković, još da pobjedio Tadić u prvom krugu, još da pobjedi Zvijezda, ne znam koga, nešto, onda rekao što me je krenulo. I u tom smislu to je bila jedna šala ljudska potpuno, ali ono što je bilo još vezano za Tadića, nakon prvog kruga ja sam dao jednu izjavu da oni koji su izgubili ne treba da se ljute, nego da muški podnesu poraz. I onda su rekli, vidi ovaj žuti, nešto opet priča. Međutim, za nekoliko dana kad se održao drugi krug, ta moja izjava je mogla biti vrlo korisna ovim drugima. I onda sam je govorio i Tadiću. Ali ono što sam rekao Tadiću na kraju, i sad sam skoro to rekao prije nekoliko dana, da ga Bog mnogo voli zbog toga što je izgubio na izborima. Kako to objašnjavate? To objašnjavam zbog toga što bi on bio sad u ovoj poziciji da govori moramo ovo da potpisujemo, moramo da radimo ovo, moramo da radimo. Dakle, ipak vi mislite da bi to morao svako da je to na tom mjestu? Da, ali on ne bi. A da je Brisel samo izabrao ove? Ali sam rekao jasno malo pre, narod bi i sami ovi ljudi koji su sad na vlasti, da su opozicija, bi ga razapeli, objesili. U redu. I ne bi bilo šanse da se to sprovede. Ovako sad to ima šanse da se sprovede. I ti ljudi mudri su to vrlo dobro procijenili i to je svakome ko ima mozga jasno. I to je meni jasno i to govorim ljudima. Kome to nije jasno, svaka čast, mislim. Ali kad kažete da je to svima jasno, to isto zvuči kao da je i vama jasno
zapravo ovo što sada poručuje vlast, ovo je najbolje moguće što je moglo u ovom trenutku i ove realnosti. Zašto onda crkva izlazi sa saopštenjem u kome se pravi da ne zna da je to realnost i da to mora tako? Ovo što vi govorite, deluje da vam je jasno da je to moralo tako. Ne, meni je jasno da po ljudima iz Brisela to mora sad tako. Dobro. A da li mi moramo to što oni traže, to je drugo pitanje. To ne mogu da odgovorim, ne bi bio pametan kad bi to odgovorio. A što se tiče saopštenja crkve, to sam već rekao. Da, rekli smo to. Rekli ste pre par minuta da se ne slažete ni u čemu sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem i da se i govorili smo, dakle, o ovoj izjavi sad ja da budem sličan vama, da vas prekinem za sekund samo. Zamislite da je rekao predsjednik Hrvatske da su Hrvati u Bosni Bosanci. To bi bio haos. Ili recimo, još gore, ne daj Bože, da je rekao Tomislav Nikolić da su muslimani u Bosni Srbi, što su bili do prije nekoliko godina, mnogi. Pa morao bi se izvinjavati ko što se u životu nikad nije izvinjavao. A mi, koliko smo dobri, mi ti najbolji, šalim se, naravno nismo najbolji, ali smo platili krvlju to da budemo Srbi, to sam htio da kažem, pa sam bio nespretan slično našem predsjedniku, Tomislavu Nikoliću. Dakle, mi ništa, mi to trpimo. I u tome jesmo dobri Srbi, mi Bosanci, Hercegovci, po nekom regionalnom smislu, ali po nacionalnosti Srbi, po vjeri pravoslavaci. A sad da ne otvorimo tu temu, ispade da u stvari smo najbolji Srbi zato što tako lepo trpimo, pa da li od jednog, da li od drugog, da li iz Brisela, da li od naših, ali da je to postala jedna divna osobina. To trpljenje. Ali je to velika uvreda i mislim da, na primjer, da ima ozbiljnih ljudi, oni bi tražili od predsjednika da to objasni i vjerovatno on tako i ne misli. Možda je u tom trenutku. Ali evo, to pomenuli ste ta izvinjenja. Dakle, da li je ipak to stvar za koju biste podržali predsjednika? Ovo izvinjenje koje je Tomislav Nikolić? Ja sam doživio takve neprijatnosti zato što sam govorio u Dubrovniku, jednom od najljepših gradova na svijetu, o tom etosu opraštanja i o tom bombardovanju jednog grada koji je bio nezaštićen, u kome je prva žrtva bio jedan Srbin pjesnik. Dobio sam vjerovatno od istog tog Tomislava, sada predsjednika. Oprostite, samo da budemo vrlo precizni. Dakle, vi ste držali zajedničku misu sa... Ne. Mi svake godine držimo molitvu za jedinstvo hrišćana. Jedne godine u katedrali, druge godine u pravoslavnoj crkvi. Mi se molimo u pravoslavnoj crkvi, biskup propovijeda. I to je sve što možemo. Kad se oni mole u katedrali, ja propovijedam. Ja sam tada propovijedao o etosu opraštanja. Dakle, tražili se, prosto mi je, ja znam o čemu govorite, ali važno mi je zbog gledalci. Vi ste tada jasno rekli u svojoj besedi da tražite oproštaj. Da, kako ne, jasno i nedvosmisleno. I vi ste prvi koji u Dubrovniku rekao tražimo oprost od vas. Kako ne, i uvijek. Jer za mene je opraštanje jedna vrlo važna dimenzija ljudskog bića, zato što ona znači tražim od vas da nađete u sebi prostora za mene, za nas, za moj narod. I ja sam bio taj, zbog čega? Zbog 2000 Srba koji žive u Dubrovniku, za koje su svi skoro zaboravili da postoje. Nebitno. Šta je uradio predsjednik Srbije? Ono što ni Tadić nije, kad je riječ o Srebrenici. On je napravio takvu grešku koju bi trebalo da ispravi. Rekao je, ja klečim i molim oproštaj za Srbiju. Srbija nije imala veze s tim. Mi smo se tamo, nažalost, klali sa svojim komšijama. Mi, Srbi iz Bosne i Hercegovine. Nema Srbija veze s tim. To je veoma ozbiljan, kako bi rekao,
izraz njegov. I to je nekako prošlo. Ne znam kako. Da li to, možda ja nisam pratio, ali to je ozbiljan gaf, ozbiljan promašaj. Ali da sve svedemo na malo blaži utisak. U nas u Hercegovini, kad tako neko nešto kaže, ima jedan izraz koji ovdje ne bi ljudi razumjeli, pa ću ga malo prevesti na vaš jezik. Mislim, na vama jasni jezik. Nije škola magare. Svima nam treba mnogo škole da bismo govorili neke važne stvari. Mnogo sam ja propatio kao čovjek i koristim ovu priliku, ali Vaskrs je danas. Treba da zagrlimo jedni druge i da oprostimo jedni drugima, ali i da počnemo da pazimo i da krene neki drugi život. Mislim, ja u Dubrovniku kažem jednu riječ, pita me novinarka da li sam ja u istom rangu kao i biskup dubrovački u našoj crkvi. Ja kažem da, ja sam biskup hercegovački kao što je on dubrovački. To je kao da kažete euro ili evro. Je to ista stvar? Oni naprave od toga cirkus, ovi, kako bi rekli, branitelji pravoslavlja, koji imaju, zamislite, kakvu krilaticu, pravoslavlje ili smrt. I imate na drugoj strani ove koji kažu tolerancija ili smrt. Pravoslavlje ili smrt to ne može biti. Pravoslavlje samo može biti i jeste jednako život ili nije pravoslavlje. Pravoslavlje ili smrt, taj izbor ne postoji. Ali da se vratimo na ova izvinjenja, dakle... Bravo, da to se treba vratiti na to. Vi nemate ništa protiv izvinjenja, ali imate protiv formulacije tog izvinjenja. Ma da, ovdje formulisano je skroz nespretno, skroz nejasno. Zbog zločina u Srebrenici, zbog bombardovanja Dubrovnika, treba reći neko ko se osjeća krivim. Ja sam se u Dubrovniku osjećao krivim zato što su moja braća, moji ljudi nošeni nekčim pod nekom komandom gađali Dubrovnik, grad najljepši na svijetu za mene. Ali isto tako sam tada, kad sam to rekao, zagrljen od ljudi, onda su mi rekli, znaš, tog 6. decembra na Svetog Nikolu, kad ga slave katolici, palo je 1000 granata na Dubrovnik. Ali nemoj da budeš tako strog prema svojim ljudima. Mi smo bili u Crvenom krstu tada i kad smo gledali te granate, 1000 njih nije eksplodiralo zato što su vojnici vadili upaljače. To su Srbi. A oni koji su slali granate sa upaljačima, to nisu Srbi. Za mene. I zato kažemo, ali oni su moja braća. Koliko god nisu Srbi u smislu etičkom, u smislu ponašanja, ali jesu Srbi. I ne odričem se ja ni njih. Jer to je ljudski trenutak slabosti i ne znam ja šta. A ako je neko htio Srbima nauditi, onda je to bio taj koji je komandovao bombardovanje Dubrovnika. To je, mislim... A da li je to ovo što govorite sada? Da li su to incidenti? Da li se vi ponašate kao incidentan vladika u crkvi? Ma ne, ja mislim da se ja trudim biti u saglasnosti sa evanđeljem. I zbog toga sam to rekao. Tražiti oproštaj od drugoga i u svoje ime i u ime svog brata je najljudskije što može biti. Ali oni će vam reći, a što se oni nama ne izvinu? Istog trenutka. I sad šta je vaš odgovor? Znači, stalno je to pitanje. Istog trenutka. A što se mi stalno izvinjavamo, ne oni? Šta je vaš odgovor? No, zamislite šta se dogodilo. Istog trenutka izašao je biskup. Pored mene stao i rekao, i mi itekako imamo zašto da tražimo oproštaj. I mi tražimo oproštaj. Ali ljudi žedni krvi, žedni zla, žedni loših vijesti, oni to izbrišu. To njih ne interesuje. Ali da li su, na primjer, hrvatski mediji preneli, kao što su svi srpski preneli da ste se vi izvinili, da li su hrvatski preneli da se on izvini? Informativna katolička agencija prenijela. On ponovio više puta čovjek.
jedan dobar čovjek, ali divan hajmo čovjek. načelno da kažemo, dakle, bez obzira na ovaj konkretan slučaj, hajmo načelno da kažemo koji je odgovor na to kad se stalno govori mi se stalno izvinjamo, nama još uvek niko nije. Evo i vaš prijatelj, kako možemo da pročitamo iz medija sada, Dragan Đilas, on kaže da nije dobro što se Tomislav Nikolić izvinio i da prosto nije dobro iz tog razloga da se ne uvodi u običaj da se svaki predsjednik iz početka izvinjava. Pa sigurno. Slažem se s Đilasom. Nije bilo potrebe ako se jednom jedan predsjednik izvinio, kao što je to bio Tadić, i otišao tamo i pretrpio pljuvanje od majke iz Srebrenice, što nije bilo jednostavno. Onda nema potrebe više. I mislim i ova novinarka se zaprepastila kad je čula šta govori sadašnji predsjednik, ali on je htio nešto vjerovatno da kaže u tom nekom duhu, ajde da se pomirimo, bar ja tako se nadam, a onda je rekao te neke stvari koje vidio sam taj Antić je dao vrlo nezgodnu analizu tog izvinjenja. Prosto se čovjek nije snašao, ali da se ne bavimo više time, to je tužno. Da se ne bavimo više time, da, ali sad ću ja isto mislim da je dosta sa izvinjavanjima, ali da treba kad god nekom nešto učinimo nažao ili neko naš, a on neće da se izvine, treba da zatražimo oproštaj. To je mnogo ljepša riječ od izvinjenja. Izvinjenje je onako kulturno i dobro i važno, ali oprosti, ta riječ na grčkom se kaže sinhoro, glagol je takav. Nađi mjesta za mene u sebi. I to je jako važno. I mi moramo ovdje da živimo s tim ljudima tako. Moramo da kažemo ljudima u Bosni i Hercegovini koji nisu Srbi, a Srba ima 1.300.000, ljudima u Hrvatskoj, ljudima na Kosovu i Metohiji, u Crnoj Gori, ajde da oprostimo jedni drugima i da počnemo da živimo, ali to mora jednom da se podvuče. Ali ja vas sad još jednom pitam, utisak je da smo mi spremni za to i uvijek će vam neko reći, a kad će oni nama da kažu oprostite? I prosto šta kažete tim koji vas pitaju sad, a kad će oni nama da kažu oprostite? Ja vam kažem šta je uradio biskup Dubrovački na tom planu. To je takozvani izuzetak koji potvrđuje pravilo, ali... Pa oni su nešto... Ja vas to zaista ne pitam u svoje ime. Ja vas pitam sada, zamišljam da gledac... Josipović je nešto govorio, ali to je bilo toliko onako diplomatski da... Tako je. I mislim da tako i treba. Treba to reći, treba to iskreno reći, ali ne treba tako sad prosuti. Nisu svi ljudi zločinci, drugo, nisu svi Srbi činili zločine ni u Srebrenici, čak ni oni koji su tamo bili. Ja naveo sam vam primjer Srba koji nisu htjeli da stavljaju upaljače u granate koje su pod komandom nekog ludaka ispaljivali tamo. I ko zna ko je tom ludaku rekao aj to uradi, jer vidimo, evo sad saznajemo da su Milošević i Tuđman bili odlični prijatelji. A gurati Hrvatsku u nezavisnost je bilo najbolje preko gađanja Dubrovnika. Ovdje pravimo pauzu, a posle pauze ću vas pitati ono što mislim da veliki broj gledalaca se već uveliko nervira kad ću da vas pitam. Sad ću da vas pitam čim prođe pauza. Sutra u 9. Ne propustite Veliki brat. Nikad veći. Veliko finale. Vrhunski kvalitet prepoznatljivog ukusa.